ale manisa. Oh. Lagi na. Arapa? Kok nang ale kurang di bun leha. Hindi ma. Oh no. Wah, saya barung buru. Si, ngano apa? Oh no. Cium. Siapa saya si Om? Bun leha. Tang laki si Om. Oke. Lagi nambian kia nyom. Ada ketulnya. Nyorsor. Ya. Beniking bun leha na si Clio. Anjak pada. Lagi mbak ketul. Dulu malam dia. Dan mana lah? Engkau ya, mau tiba. Oh, tak usah pada iya je. Teti ya malam din. Huh? Kang. Oi. Marah dia lo. Apa nama lo kan kalau garing kepatian. Iya. Kalau garing apa tak garing ada ya. Oh, dan nak marah lo. Oh, bedetang. Orang bedetamu ini. Mana gila? Huh? Iya. Enggak, Bos. Marah dia. Oh no. Nganlay dia. Marah beda parlon kok. Perlu apa? Butojo pasay pa din na ramas. Hah? Nya tanya kok. Oh no. Bertanya apa le? Tardam maglaban. Nang dapur bila gila. Gila tardam maban. Kabar. Baru-baru di ma. Dinan. Bale apa? Mele bitang. Di ma kon sapa? Iya baru ngaruatin. Beda sapa? Beda bundeha. Kenapa? Iya tangan apa kok bundeha sikutan di hubungan apa ya bundeha? Kenapa? Oh no. Ada tangan apa jo? Kenapa? Marah, cucuran jaban. Iya, ciko tangan apa jo? Beglo. Yung siyong bibulya. Huh? Beni om siom. Dan sapar ba dia? Engkau nangaleng. Jom di ban gula mana? Arwa beni om siom mararia mara kedingaki arwa. Engko gelek lepet salepan ben le hale. Di kedingaki dia. Salepan srip tek labu le bingko etampane. Nga arwa tata apa ngai? Iya pas nalpe elong. Iya kisah jadi sarkep ban marah. Boyo emang udah boleh sih nyoba.